Višak i danas vam pokazati od početne zalihe pirotehnika za 2017. godinu. Imamo znači velike pirate, dvije kutije, imamo ovako ne znaju, malo su crveni ove godine, raskrasiti šta već, kao da nije ni bitno. Puk. Samo popravim kutije malo, tako. I znači ljudi, ovako ne zna jedan, samo sekundu, imamo tehničkih poteškoća. Fuck. Dobro, nema veze. Video, prostite mi ovu tu tehničku poteškoću. Nema veze. Evo ga, pravo smo. Znači, vidite kako je crveno, ovo skroz. I ima neko specijalno slova, predobra su. Malo neću da rasputio. Možu ga jednostavno, nema veze. I znači, dobro, dalje imamo još jednu puta pirat. Bravo. Dobro. Onda imamo Fieste. Fieste su sitne, skroz. 20 sekunda manje od prsta. Nema veze, valjda je jaka. Mora biti jaka. Onda imamo vražje. Isto nisu baš nešto velike previše. Žute su. Iako ponekad možete dobiti ljubičaste. Ima jako puno više slova nego prošle. Zapravo vražje nema, vražje je imao ovdje. Onda imamo dimne fontane. Ne, čekajte, imamo još velike bang. Veliki bang, malo mi se rašpao kutija. Vidite, imate vrećice isto one koje dobite u Konzumu. Jako puno toga. I tamo jedna, šta već. Puno je crveni. I tu imate svašta piše, nema veze. Onda imam divnu fontanu, žutu. Ja sam kupio dvije i imam samo žutu. Dobro, vidite, imate crveno, to možete tu palit, možete tu... A budale. Dobro, nema veze. Sada možemo otvoriti fontanu kad smo već započeli. A dobro, gips je tu. Evo ga. Tu je gips. Ne morate se brinuti da je nešto ispod. Evo ga. Dobro, nije bitno, nećemo to više dirati. Tu ćemo zapaliti možda. Tako da ispravamo. Onda imamo dimnu fontanu još jednu. Isto žuto. Dobro. Onda imamo rimska svijeća, prosto zbog pozadinskih šumova. To je muzika. Znači imamo rimske svijeće. Znači 20 kuna. 30 pucnjeva, dobijete 6 komada. Da, znači svako ima 30 pucnjeva, to je 180. Ono malo za zezanciju. Da, i dobri su. Za guranje u šupak i tako. Imamo još, imamo i 6. I još 3 paketa sa strane, ali da, to ćemo to nećemo zanemariti. pokazivati. Onda imamo znači ovu veliku rimsku, Hot Thunder Candle. Ova je odlična ljudi, 22 kune, 8 pucnjeva, ali kao pravi vatromet isplati se. Da. Onda imamo znači, to ćemo sve toliko sa strane, tako da izgleda kod imamo više. I zadnja za danas. Flying Tiger. Flying Tiger. Znači ljudi, to je ogromno, još veće od ove druge. 8 pucnjeva također. 22 kune. Malo je teža, Da. ali valjda nema neke velike razlike. Eto ga ljudi, ovo je znači ta zaliha početna, dobit ću ja tu još bez brige. Vražje, Fiesta, dimne, veliki bang i rimske. I sad sve zajedno. I da. Eto, ljudi. To je to ljudi.